askatasunari ez biderik uka. Herri unek bere bidea badauka. Garai hartan, gerra, bakea, denak batzen ziren, olako konfusio batean, ere ustez. Eta Xabierrei nik proposamena luzatu nion, esanez, zeuzera imearko egin nuke, behar bada agian gai horrei buruz, eta hola aterazi zaigun, bakezalea kantua. Ez guan izbaita Madril eta Paris. Ez gu oto izaindu hainbeste poliziz. Ez gu defendatu misil eta utziz. Ez herri hau zapa behin eta berriz. Kantu hau izan da, numeit, horako abia puntu bat zerbaitetarako. Eta batez ere iparraldean, azken urteotan ikusi dugun egoerarekin, kantu honek bere indarra ber eskuratu du, eta bakezaleak ez badira deitu, bakegileak deitu dira, beran ikuste ber gauza dela nunbait, eta ideia berarekin, hari berari jarraituz. Bakezaleak gara, bakea nahi dugu, bakezaleak gara eta bakean bizi nahi dugu. Nire ametsetan beti pentsatu izan dut orkestra gotor batekin grabatzea edo behintzat kantatzea, eta kasu honetan orkestra zirubea da, Bilboko Sinfonika denez, eta alde batetik grabatzea, eta gero gehien bat zuzenean kantatzea. Bakezaleak, pero es protesta y es algo como que reclama, ¿no? Digo, con la orquesta quizá nos quede un poco flojo. Y entonces empujé con la orquesta y ha quedado algo, yo creo que muy contundente, y además dándole épica a ese mensaje positivo que tiene la canción, que es muy bonito, pero dándole la oportunidad a la orquesta también de ser cañera como puede ser una banda de rock sobre un escenario, ¿no? Y la verdad es que me sorprende mucho, y me gusta mucho ver cómo esa energía que yo me he imaginado en la partitura me vuelve desde los músicos, y es verdaderamente electrizante, ¿no? Creo que ha quedado, Bakezaleak ha quedado un temazo. Bakezaleak gara, bakea nahi dugu. Urriaren 22an aurten animatzen zaituztet bekera hurbiltzea, eta guri berutasun pixkat ematea, eta momentu goxo hori ongi elgarren artean igaro dezagun, eta besterik gabe. Etorri lasai, eta gu zuen hartzeko prest egongo gara.